Benetting in Kenina, a year a comosicana budget no home and so on, a story now no quadano and an or church in Semukakra elho. You could saw the more Rassi film. Now, Speaker of Parliament, Cronwa, Eddie Adesre, Aquacoto, or Swafo, Ghana, young woman, and some so, Yera, or say you were Duchumo, Nim so Western Wada. Say, Nanu ya, yes, say, computer no, Eden Colana Quacoto to Sukua Hudumo, and Utin Colane Beyahu Bonoma Cuskua, Yakwacotiese. Abroswa na watch ye kwako remu no 4th December nkola ni nyina enya hobo no munko school no oso obesere education minister no say enya na no bra de ya ena computer de nkola no koto to school mu na batan no kura no se mpo obeto semina obeto asichiri obeto gari obeto melody ama akwada no a ena asetena mu odene ntuko ya ne se chenchire a na watwe achi nkola ni nyina nko school yeso we kro mu sa kodu school no a omukodi na watwe mienu pe no mu nyina sa so abafie enti Speaker of Parliament esre education minister says sadia no a obabe no onwene ho mienu na yesi amanfo wo kire wonu mo pa no nya se chenchire nkola no nko school no mu kodi na watwe mienu pe ensa so emetena fie we ayamra na akache of mrashebegane honorable Peter Nuchu apega sasem we ewo mrashebege fie. Yesterday, the Ministry of Education released placement of some of the successful candidates and directed that these students resume school on Monday, 4th December 2023. Mr. Speaker, parents are yet to get the required materials and items they need to buy for their awards. Also, there are a lot of placements that need to be remedied because of the fact that some of the candidates have been placed in schools outside the regions they reside. Additionally, Mr. Speaker, a few weeks ago, teacher unions have requested that there was the need for the GS, that's the Ghana Education Service, to grant them enough time to rest at the end of this year. Abzanfo we honorable Peter Nuchu wo ye mrasibegani obo mrasibege fiema this year wo akache no for baton peso so na yete ne kai we mra na okukuru sasemu yaba o mrasibege fiema nam so Speaker of Parliament e de sa de sere we eto eye osoafo a o hwe Ghana ngomasua ho nsensem wonim ye to aso na Ghana Statistical Service mpedimfo na dia ba betu gase wo ma trase afa casio calculator kekesi ni place atamse yakwa ko hunu se Ghana yemrantie na maba wa mojamono pa egugu afiesie mu a omo enya adwuma nye omo nkɔbawo ene mpeso makwa kodi bawade ena san kwada we susu akwa ye nkwada sebe mpreduasa omo akoko school ya krache fonom ne adeade awo suehunu pa ye ko senkasabre enka omo gu nnwumam omo ehonam cheche omo honam suyi ne ko omo eye adwumaden aboa ama man nchechiriye akonka we yamra na Ghana Statistical Service mpedimfo ekeka ne emesi ne ahwe mantama wudo ne nyina mum na masesem ranchere mabawa ebia wa kosuku wa nkosuku kura wa ososo ebia wosi adwuma bi se ya de pam se ye tiribo se ye bia carpenter kura na okokosu ye na adwuma no kura wunya bia ye no na yina omo kekase ni no na omo chese enkwada baburo eye 555,000 na omo egufie sese ya omo nyina eye ranchere mabawa omo nyare na omo ho odene omo nam tietu omo honam so a na kasabre o se nkomo eye adwuma abo omo man na nchechire etimi akon kan enye se bia adwuma ne bi ne ho no mu kyini a koba tire basa nanso adwuma no ena wonum enye bi enye ye to aso ne yedem akoso amemazin na busanfo so amemazin yedem okone ye wo so amemazin Industrial Development Organization etweniti aka ne se SMIDO na omo ene UNESCO ene kudo pinu aka bomu a enra wonom aye entitiye ene ncheche adwumadie dia ma fitafo ne ye ne a omo edi dwumadi da de nom ne ade edi dwuma se be nom de abefosem ebe rere mo dwuma na omo eye no etimi ewie peyo na Professor Francis Davis eyobia ebasa de ma no a wabene ho pa o chechirim emra na omo eja sa ni peye o makwa akogye ntitiye kwan them auto diagnostic training in Kobi na ginadu na nya detective another diagnostic equipment over ma ehu azaa oye kalen sisi akala waba sensors nkitin inde izagura elbasi battery kwa ode inya sensor bi no programming asana si battery ya kana yeduma kana ze computer oze menu box na yeduma video about programming
Demonenti, Ninja, every year college man, although was you shimkana, then can I shimmy you there? Ebony, entertain your diagnostics of a automobile. Observe way a Professor Francis Davis and a attending Canudini Pa a TCC and which Openi Emmanuel a year a Pamblibe one also saw and yes one more equages entity na yes would kind or checking some music a credit tray. In classes or Toya, I would be a car, I saw check resistance. I program asked me about them say, so why I'm pointing your Toya Bianca. Benini Canaba, now I am red and just say Ufiti and Octore. I saw Toyana, or checking the resistance, and some of the acquired media. In fact, program I buy no, a dear near Fanana Bidri, sir. Observe for now, and which day and a church for Penny General Secretary of the Mass Midoyera Antonio Usu, a chance so no, a church in some of the tray, hey, Mra or more a bre ye near ma. One more ekikadisi ni ansana wo mo eba bedu baby a wo mo edri na chese wo bo emrante ne maba wana baso ye pa se wo mo enya wo mo ho abotrenya wo mo ho adaje a enei wo mo enyina wo mo tibi eja wo no mo ekwan abusuafo ye nto so na chief of staff ma mi akosia fremo se opare na abusuya hey race cross for mai omo mudija hey kayu for no ne ade wode emwa akọ ede ama wunum na chewa wono ene ye jesu oba pani ewo race cross dwom hono ejina chief of staff anemu ede nsem sei todwa Get a band and red cross what the chair, I don't feel much in here. And so to be any what the chair, and maybe we're kind of me and I want to chip of a chair. And my name, wow, be a fear. And I know that was me, and I MVP for the right. And yet, the end. And the young to have a beer move. Yet not the Jamusa, you won't will be a wasp. Yes, Rania, the Cocomotti, the Aqua, the Fedia, will be a baton Cocomotti. Then you're Diana say, I know when I know here. I feel that you're Diana Chopper, get the young sunshine. Now, what's my baby? See, and when one man of money at Saturday, what young Yamame, from all Paramo, at the opportunity, getting my own response, Yankees, and Palm, and in Sapura, and I've been for Sabam and Asubi. But what I'm saying, and dear bad enemy here, come to the Miana Sat and Joe Response, everything I might. Observe na chewa ena yetini nkenti chief of staff mami akosia fremo se opare e de cement bag be hasa 300 anwia aboebi ese 15 trips ene anwia no nyina e de akoso mo fansisi edwum hono mo ema no na ema no binom esoso e de nsemse atudwa yeah, first Kanya we so now ya mami frema opare asi oni a vice president Alhaji Muhammad Bawumia omuni ye hwamoda ya di kama ha ene penifo a edede ya no be kasa ama mo ma ye hu se omo bridge ya fafu keke na ya frɛ osumi kura ama Alhaji Dimika ebe ye bridge no Observe nti race course abonten so na ye call ye ni nyina Kumasi abonten so se beye na ateche ni mfuturo a ema no etimu no won be siesi honum ama wo masetene ma ye nikade ama wunum na chief of staff ne vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia akowunu mo emwa no ye famo enko Sompa abonten so na abusuafo ahinsem ya na nteti abato so mpa fm nsem twefo prono so kire se itu akasa o Sompa abonten so ase ne mo kasa nipa ba kwa hwere ne nkwan ya entete HS pussifo ene adehye mrantere mabawa ewo Sompa bonten so ebinim kraso so prepra ne nyina eyemra mentime wase sore ye na we ehase se wo tutuo na we so emma ne bi ede akono yonko so no na ewiase nipa pi no prepra ewo Sompa abonten so na emra na sa ne ma we nyina ekoso no odansini a na nanisemu echeche nsemu sei ede kire Sompa FM nsem twefo the program no oro na ba say police for na omukofo omuba ne ada abusiano tutuo eba omuntim na police for no eto
abusiano nipa baako tuo a sisi a waye nyamedia ama posifo no nso no ye nya ne ntete se aboba eka ebinum bat se omu biawu anase se sisi a oba Sampa nipa beye du ene akire ena tuo aboba agu omo so a omo wo ayaresa bia sisi a de baako de aye nyamedia a sisi a Sampa ye ti ha sisi a no yenim de ebesi ene de ebesi echna Observe we a Sampa abonte so de koso pa ne nyina eye enra ahinsem sorry kru ni mu na itu kasa ya se ne mo kasa yi yetete se ba ko afiri mu ama fufuru pi no prepra no yetete chesa posifo so no achechire mrante ne maba wo no binumu a omo ede onu mo ekwa gina emra no a omu susu so omo na hyase etutu atu ede egu kru no mu a se ne mo kasa omo do omo kwa gina emra no ye hye mo bosa asemi ye ni edi echire bi frato bia no yemfa enkame mo ye to akase no so ne ye de mo akọ mobile money nsensem ho na busuya ye se free na ekọ okọ chese cash out ukoduru mobile money for no hone seja oso okwa koyi cash kakra na se dwete kakra na de atubutumu a yesi wetima yi abro so a 1000 Ghana cedis connected to one no 10 million we yi abro so a sa na nienti ekoba asa no opene Steven Kokua we twetwofo opene de ma Mobile Money Agent Association of Ghana echechense musei de kire yen Juma ya wa woni tua Mobile Money ba ye ebro mfidu na ye hye juma se no ye commission yenya no tabiu insakra ye bia mba mu da na so me no be dia tum se o man ya ye wo mu ye hu sa ban juma ye fo pre aketiantu mu chese so many organizations obia pre aketiantu mu yeso ye die over 10 years Sompa de jina ne jina menu nyina di adanse te kroi pia bo kosoro even mobile phone kra ye to di ye eduma yi phone no bo kosoro be ta ye di eduma ne bo aye de then kra ye de tro transaction kra ne bo akosoro battery kra ye to di she phone bia ye di ye eduma bia ya ka di ka eduma bia ne bo akosoro enti ye ne telco se sha se di nkomo se nkomo hwe na wo de ye fa bibi capping ase chenyi na ni system no who use kama customer system no program and say we more than 10 million na ya kan ina system ne en charge 7 FM evans obi be 5000 na system ne charge per 1000 into ono de oje 1000 e na 4000 aka ne de free so mo ti customer ne 10 cedi no mama who Mobile Money Agent na wo di sika etu aye no for no network na facility and no any share de na se no limit ni 2000 for every customer. Now you want to now from 2019 this year then you mo pay them 15,000 nemo yen charges no de yenya na yenya Abzanfo nti we ye Mobile Money Agent wo Ghana nyina wo mo ensem a wo mo ede aba betu dwano no nti anopɛ se bia wokɔ no akɔ agent bi wo no makɔ yi sika se bia wokɔ 2000 akɔ 3000 akɔ 4000 akɔ 5000 no wo mo enhyehyɛ a wo mo ede aba eno no yede kase na akɔ wie wo Yewra Hasana Yarega na tena ye na ode ato gase na anu ada asɛm a mampani dada John Dramani mama de betu gase an so don for ye na doma Ghana ma de hia sa so de tumi ama ne bio ama no aba be di president ya ade ode beba ene 24 hour economy na kese ye adwuma ye kofa ne tete wono muticha kwa bota abre so a na mekɔ afia ko big guest ya na me ye guest SP no a ye se ayade sa na asɛm wasanti ade sa ne ye nyina ya kwa akoda ade chia ne ye ba be pra bepe ya no aduane no se de ade sa nyina ye be ye adwuma na no na Ora Hasana Yarega chese Yewra John Dramani mama wo kromfo if says asem wi e onu ne di kan kan ne kane samanfo kra nyini ni a omo nkofa APC amanyuko no da no omo manifesto a omo de ba 2020 elections no na wom nti anu na mampani da John Dramani mama wa ba bewia ntom fi se papa no se bi wo kromfo Hasana Yarega conference will focus on the issue of the 24-hour economy. Ladies and gentlemen, lately, I hear the debate of one of the APC's policy, which is captured in our 2020 manifesto, the 24-hour production, 3-shift system for companies, businesses, and workers. It is one of the policies Dr. Hasana Yarega and the APC would have implemented if Ghanaians had given Dr. Hasana Yarega the nod in the 2020 general election. Let's set the record straight.
The 24-hour economy is the brainchild of Dr. Hassan Ayariga and the APC. Observe nti we Dr. Hassan Ayariga wadama nyukwe fene se APC ano ene yete ne nkan ye gina we so na no pan nsemu a ye bobo ano de besom no ye de mo asi hane asore amama hene ye dubu achi asaso atena se de ade ache bi adwumadie atoa mo so e wo Sompa television and Sompa FM so asedan koma kuku a school fees and de call television so ye semo for penny and ye rasante ye bo Benedict midin e de nana ya bo amalibi aboga no pay yamamo achi 21st clinic a sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica